Mwiriwe, turabasuhuje nanone abadukurikiye mubana natwe umunsi ku munsi nk'uko twabyiyemeje kandi dukomeje kubibakorera nk'uko natwe tubyikorera. Tugarutse mu makuru ashyushye cyane. Amakuru uyu munsi ni amakuru ya Ukraine hagati yayo n'Uburusiya. Zelensky amerewe nabi, Uburusiya bumugeze kure. Putin arimo ararasa abasirikare ba Ukraine ameze nk'urimo kwica ibimonyo, nimba ariko twabivuga, gusa nabo ni abantu, ariko Zelensky amerewe nabi, ibibazo biramugoye, amerewe nabi cyane. Zelensky rero akaba yongeye gutaka cyangwa se gusabiriza, yongera kwinginga Amerika ndetse n'abambari bayo bo muri NATO, abasaba ko bamurasira ngo indege z'Uburusiya ndetse na misile ngo ziguruka mu kirere cya Ukraine. Yabasabye indege za F-16 zo kurwana n'Uburusiya, bamera nk'abazimwima. Asaba intwaro zo kurinda ikirere cya Ukraine harimo za Patriot n'izindi, nazo abona abaterankunga be barabigendamo gake ntibashaka kuzimuha. Noneho uyu munsi yaje ahindura imvugo, abasaba yuko bamufasha ngo bakamurasira indege zose na drone na misile z'Uburusiya zica mu kirere cya Ukraine, ngo ariko bo bakazirasa bibereye iwabo. Mbese muri make nk'uko Amerika yahagarika imbunda muri Amerika igacungira umutekano Ukraine. Igisasu cy'Uburusiya cya Putin cyajya kinyura mu kirere cya Ukraine, Amerika ikabira kirashe gutyo gutyo, mbese ng'imbunda ziri iwabo muri OTAN, ariko ngo bakafasha Ukraine kuyirasira ibiguruka by'Uburusiya, harimo izo ntwaro z'intambara na misile byose biguruka mu kirere cya Ukraine. Nk'uko hano tubisoma ku kinyamakuru cyitwa Kiev Post cyandikirwa muri Ukraine, uyu munsi tariki 22 z'ukwa kane, ni inkuru yanditswe saa 10:50 z'umugoroba nk'uko mubibona mu kanya. Hanyuma Zelensky akaba ahamagarira NATO, ibihugu bya NATO, kumurasira misile z'Uburusiya ziguruka mu kirere cya Ukraine nk'uko hano tubibona. Hanyuma inkuru irambuye, ayo makuru Zelensky akaba yarayatanze ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru cyo muri Amerika cyitwa The New York Times, cyasohotse ku wa kabiri nk'uko hano tubibona. Hanyuma Zelensky yaragize ati, ikibazo kiri hehe? Kubera iki tutazirasa ngo tuzishyire hasi? Ese ubu bwaba ari ubwirinzi? Ubwo nyine yavugaga kurasa drone na misile z'Abarusiya. Se byaba ari ubwirinzi? Akongera ati yego. Ese kwaba ari ukwataka Uburusiya? Hoya, ntago ari byo. Akongera akabaza ati, ese twaba twishe abapilote b'Abarusiya mu gihe twarasa izo ndege z'Abarusiya zigurukira mu kirere cya Ukraine? Akongera agasubiza ati hoya, ntago ari byo. None se ikibazo kiri hehe? Kuki NATO itivanga mu ntambara? Cyangwa se NATO ibikoze gutyo yaba yivanze mu ntambara? Akongera agasubiza ati hoya, ntago yaba yivanzemo. We akavuga ati kurasa ibiguruka cyangwa se imisile z'Abarusiya zica mu kirere cya Ukraine, ngo ntago byaba utaninjiye mu ntambara. We niko arimo abisobanura Perezida Zelensky, Volodymyr Zelensky w'igihugu cya Ukraine, akaba abyumva gutyo ko bamufasha bakamurindira ikirere, bakakirinda bo bibereye iwabo, imbunda mbese zikorera iwabo nko muri Polonye, ko nayo iri muri OTAN kandi ituranye na Ukraine, za Latvia, izo ngizo uduhugu dutoya n'ibindi bihugu
cyinshi nyine byose biri muri OTAN, za Finland, za Suwede, gutyo bakaba bashingayo intwaro hanyuma bakamurasira indege z'Uburusiya na misile z'Uburusiya zigenda zivogera ikirere cya Ukraine. Hanyuma akavuga ngo izo misile z'Abarusiya kuzirasira mu kirere cya Ukraine bo babikoreye iwabo, ngo ntago byaba ari ukurasa ku butaka bw'Uburusiya, ubwo rero ngo ntacyo byaba bitwaye. Akongera akavuga ngo Zelensky kandi yasabye abafatanyabikorwa be kumuha indege za F-16 hamwe n'ubwirinzi bw'ikirere bwa Patriot. Ubu noneho yasabye ngo twabona byibura burindwi cyangwa can we get 7, bwanga arasaba izindi Patriot zigera muri 7, kuko amakuru avuga ko izo yahawe nyinshi zagiye ziraswa mbese kandi zikangizwa na misile z'Abarusiya, nubwo bavugaga ngo ziri invincible izo Patriot cyangwa se air defense system z'Abanyamerika za Patriot zirinda ikirere, ubwo ni intwaro zirinda ikirere za Amerika, bavugaga ko nta cyazitsinda, ariko Perezida Putin akaba yarabashije kurasamo nyinshi, hafi ya zose yaramaze kuzangiza. Niyo mpamvu Zelensky arimo asaba izindi, kuko ikirere cye ubu ngubu kirarangaye. Intwaro zose, misile, drone zose n'indege by'Uburusiya birirwa bagenda mu kirere cya Ukraine uko bishakiye, kuko nta burinzi ikirere cya Ukraine gisigaranye. Hanyuma rero ibyo Zelensky akaba yiteguye ko byazafatirwaho umwanzuro mu nama ya NATO izabera i Washington muri Amerika mu kwezi kwa 7. Hanyuma akongera akavuga Perezida Zelensky akongera akavuga ngo yizeye ko amaduzeni cyangwa se ibihugu byinshi bizamufasha cyangwa bizamushyigikira mu nama nanone yindi y'amahoro yitwa Peace Summit izabera muri Switzerland cyangwa mu Busuwisi mu kwa 6 hagati. Uvuze ngo yiteguye ko NATO izamufasha cyangwa izafata imyanzuro yo kumufasha mu kwezi kwa 6 mu Busuwisi mu nama izahabera ya Peace Summit y'amahoro, cyangwa se mu kwezi kwa 7 mu nama ya OTAN izabera i Washington muri Amerika, ubwo OTAN ngo izaba yuzuza anniversaire y'imyaka hano twabonye niba ari 75. Nuko nguko Zelensky abivuga, kandi ikindi cyifuzo kinini afite ngo nuko bamwinjizamo, ariko ibyo bintu twarabibonye ko biri kure, bigoye cyane, biri kure nk'ukwezi ko bamwinjizamo ari mu ntambara n'Uburusiya. Ntago iryo kosa OTAN yarikora, ntago ijya yinjiza igihugu mu muryango kiri mu ntambara n'imipaka yacyo idasobanutse neza nka biriya bya Ukraine, aho ahagera kuri 30% y'ubutaka bwayo hamaze kwigarurirwa n'Uburusiya. Ubwo rero OTAN ntago bishoboka ko yabashyira muri OTAN cyangwa se muri member states, ibihugu bigize OTAN. Ntago Ukraine ubu ngubu ntago ishobora kwinjiramo mu gihe ikiri mu ntambara, itazi ngo umupaka wacu ugarukira hehe. Ntago birasobanuka, ntago byashoboka. Ikindi Zelensky ikibazo gikomeye afite, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky afite ikibazo gikomeye cy'uko ngo batamwemerera ngo bamuhe intwaro zo kurasa mu Burusiya, nyine zirasa kure cyangwa long range missiles, ngo nazo arazikeneye cyane nk'uko hano tubibona, ngo kuko Uburusiya buhagarara iwabo bukarasa muri Ukraine, ngo nawe akeneye ko yahagarara muri Ukraine akajya arasa ku butaka bw'Uburusiya. Rero arasaba OTAN nabo bamushyigikiye bose ko bamuha izo ntwaro zirasa kure cyane, ngo akajya agenda arasa ngo yangiza mu Burusiya ibintu bijyanye ngo na logistics cyangwa se
amadepo wenda y'ibikomoka ku mavuta, ibinyabiziga ngo n'indege zose z'intambara, mbese imizigo yose ya gisirikare cyangwa ibikoresho byose bya gisirikare biri mu Burusiya n'aho bigiye biri ku bigo gutyo n'aho bibitse, ngo we ashaka kubirasa akabyangirizayo nk'uko hano turimo tubibona hano yabisobanuye. Zelensky nicyo yifuza kuba yabona izo ntwaro zirasa kure akarasa muri Russia kwa Putin, kuko nawe ngo atewe ubwoba nuko umujyi wa Kharkiv ugiye kwigarurirwa n'Uburusiya kandi ari wo mujyi wa kabiri muri Ukraine mu bunini, kandi ugiye kwigarurirwa n'Uburusiya nk'uko amakuru amaze iminsi abivuga. Abarusiya babumereye nabi, barimo kotsa igitutu ingabo za Ukraine zigenda zisubira inyuma umunsi ku munsi, ariko barushaho gusatira uyu mujyi wa Kharkiv cyangwa se Kharkov nk'uko bo babivuga Abarusiya. Amakuru rero ntayo ngayo. Hanyuma ngo impamvu abantu bo mu burengerazuba cyangwa se Amerika na biriya bihugu bafatanya by'i Burayi byo muri Union Européenne, impamvu bakomeje gushidikanya cyangwa to hesitate, the main reason for the West hesitation, impamvu bakomeje gushidikanya no kutihuta muri ibyo bintu byo guha Ukraine intwaro zirasa kure n'izindi nyinshi, ngo no kohereza abasirikare muri Ukraine ba NATO no kuba bafasha Ukraine kujya bayihanurira misile zirashweho, ngo bafite ubwoba bwa nuclear escalation cyangwa se intwaro za kirimbuzi z'Uburusiya, ngo bafite ubwoba ko zahita zibaraswaho. Rero ngo kuko Zelensky akaba akomeje kubashinja kugira ubwoba, ngo bafite ubwoba bw'izo ntwaro, niyo mpamvu batarimo kumuha ibikoresho ngo banamufashe kumurindira ikirere. We kubwe Zelensky aba yifuza ko indege yose y'Uburusiya inyuze mu kirere cya Ukraine cyangwa se misiri hanyuze bajya bayimurasira bakayihanura, mbese nk'uko baherutse kubikora Abanyamerika n'Abafaransa n'Abongereza n'abandi barinda ikirere cya Isiraheli ubwo yagabwagaho misile nyinshi na za drone zivuye muri Iran, hanyuma bakarwana bose bafasha Isiraheli kuyihanurira izo misile na drone. Na Zelensky nibyo ashaka, ariko we bamubwiye ko bidashoboka kuko intambara ya Isiraheli na Iran itandukanye n'iyo Burusiya na Ukraine. Ntago Iran inganya agatuza cyangwa se intwaro n'Uburusiya, nta nubwo banganya igitinyiro ku ruhando mpuzamahanga n'ijambo, mbese ntago uko bafashije Isiraheli irwanya Iran ntago ariko bafasha Ukraine irwana n'Uburusiya. Ayo rero ni amakuru yihuta twari tubazaniye uyu munsi tariki ya 22 z'ukwa gatanu ku mugoroba. Ubwo mukomeze kubana natwe mukanda like, subscribe, hanyuma dukomeze kugerwaho n'amakuru ashyushye kandi yizewe. Remember to subscribe to the channel. See you, bye bye. Naho butaha.